Čez nekaj minut, v 24 urah. Slovensko morje. Ostali bomo skorajda brez njega, če bo Hrvaška zares razglasila gospodarski pas. Slovenska diplomacija. Ostali bomo brez Boruta Trekmana, ki z Drnovškovim blagoslovom odhaja za veleposlanika v Bruselj. Slovenska preteklost. Ne bomo še ostali brez novih nadaljevanj. V aferi Depala vas tokrat v glavni vlogi Vojko Smole. 24 ur, več ob 19. Snemanje v Južni Afriki. Na pot sem se odpravila hitro. Kaj pa moje noge? Želela sem dolgotrajen učinek, zato uporabljam Penovit. Razpršiš, obrišeš in to je to. Vid, dolgotrajen občutek popolne gladkosti. Dnevi minevajo, moje noge so še vedno popolnoma gladke. Tudi brez odrekanja imate lahko vitko postavo. Vitalinea Danone je izvrstnega kremnega okusa, a z 0% maščobe. Vašemu telesu daje pomembne vitamine, kalcij in vlaknine. Vitalinea 0% Danone, 0% maščobe, 100% užitek. Kje so roke? Igra je veliko bolj zanimiva sedaj, ko lahko sediš, kaj ne? Zabavno, če le nimaš občutka, da sediš na mokri spužvi. Zato smo ustvarili novo pleničko Pampers Total Care. Mokroto vpija hitreje kot katerakoli druga plenička. Tako bo otrokova ritka še hitreje suha. Končno! Zdaj lahko vzameš stvari v svoje roke. Novi Pampers Total Care vpija najhitreje. Novo, poln okus z 0% maščobe. Vitalinea jogurt drink. 10-krat bolj zaščiteni lasje. In kako to vem? Preverila sem. Glavniček Pantene Sonic Comp pokaže, da nova kolekcija Pantene Pro V intenzivna regeneracija 10-krat bolj ščiti pred poškodbami in razcepljenimi konicami. Ne verjamete? Zdravje svojih las izmerite v Mercatorju. It's the Green Flame Project. That's a state-of-the-art explosive device. Once this stuff gets shipped, there's a lot of innocent people going to be in a lot of grave danger. I knew about the bomb! That's why you killed them! Once we have our little baby bombs all over the U.S., and if they don't pay, we send a detonation signal. When I found out what they really were, I shipped them right to the bottom of the sea! Use whatever force is necessary. Jean-Claude Van Damme. Akcija za udarec več. V petek ob 20. na Pop TV.